出国那个 slam 中农山起嘛。 Kamolai Sports Club kalara abyang niya kanam ladu hagasin ka baar ya ka Women's League arajar arpulai bala penyai da ka Shillong Sports Association hadin makalala ban pelim no ya ka Lightcore Sports Club da Laiko le iway haga arpu kundai tri unaitung ha SSA Stadium kabadan hapulu watla haga jing kun final jong usnem balala Kamolai kala job lingba ka tiebreaker Hindray hagani ka jingya kun haga sin ka baar kalala ban peni ka jing klan bor kat hadu bakam shimla aila ya kaliang persya hadu ka bakut jong ka jingele kai ya kita ki lai tadi ki kol la thep da ka suna linda yauren char linda nong tudu bat ke idei banri kharpan kat ba ka yawan lang nong bet kalala ban pen pai kala shikol na ka benta ka Lightcore Sports Club Yaki khusnam chikini kikin ho na sam daga director ka tanat yele kai sports ka sarkar jilla ka kong Isa Wanda lalu ka balalong kum ka kong san haringkat ki dikhot nong kit kam ka Shillong Sports Association